10.000 ljudi zavejano na Pešteru, 10.000 ljudi bez struje na Zlatiboru, kritično kod Uba. Ovo je prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobroveče, ja sam Ana Mitić. Dobroveče, ja sam Zoran Maranac. Svi putevi ka selima na teritoriji Sjenice su neprohodni. U snežnoj blokadi 10.000 ljudi. Neophodni su nafta i teška mehanizacija. Na terenu je 13 mašina, ali je potrebno angažovati ih mnogo više. Nadležni kažu da nisu u prilici da to učine. Čak smo i budžetsku rezervu potrošili. Tražili smo pomoć od države Srbije, nisu nam izašli u susret, nisu nas čak ni pozvali da pitaju da li nam je teško. Dobit će pomoć od države i ljudi u Sjenici, dobit će podršku i ljudi u selima Zlatiborskog okruga. Dakle, država stiže svuda, ali država je nemoguće da stigne u 3 sekunda svuda. A znate, uvijek je najlakše da kažete država. I nemam problem sa tim, evo, mi smo krivi za sve i kada padne sneg i kada padne kiša i kada nam padnu novi dalekovodi. A sada vam ja kažem, pošto niko nije pitao za to, imamo dalekovod na teritoriji Republike Srpske. Šaljemo 3 automobila juče. 3 automobila sa punim džipovima alata. Onda nas zaustave na granici pa kažu ajde to da carinimo. I sad ti ljudi čekaju 2 sata da bi to prošlo, da bi ljudi u Loznici, Ljuboviji i Krupnju mogli da dobiju struju. I sada vas ja opterećujem svim tim problemima. Kao što vidite, država se time bavi i država ih je rešila. Rešit će i taj u Sjenici. Zbog snega danas je nastava održana samo u osnovnoj školi u Štavlju. Ostale obrazovne ustanove na teritoriji ove opštine nisu radile. Došli smo do sjelišta žara i dalje nismo mogli. Putevi neočišćeni, svi seoski prilazi, nigde ništa nije očišćeno, niti može se očistiti. Zavejano, vetar, duva, snijeg pada, prolaze nema. Danas smo obustavili rad pa ćemo nadoknaditi negdje u aprilu kad se mogne, ljepših dana. Martovski sneg ovde nije iznenadio. Navikli smo, pa da malo baš nije toliko opasno. Dobra garderoba, dobra obuća, odjeća, dobro grijanje i to je to. Od Sjenice se danas moglo samo prema Novom Pazaru i Novoj Varoši. Ostali putevi su neprohodni. Visina snega na Pešterskoj visoravni je na pojedinim mestima i preko 80 cm. Zoran Maksimović, Prva televizija.